हेलो 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 महाप्रमाण मममाले गुरुपरम महामहिमाले सच्चिदानंद पुल्ला ब्रह्म स्वामी महामहिमाले पिंड प्राण ब्रह्म महिमाले महिमा भयान प्रभु परम ब्रह्म भयपद शरणं व्रजामि भक्त्यैकलक्ष्यं संविन मात्रं विशुद्धमेकमेवाद्वितीयं तत्सर्वजीवाश्रय परं ब्रह्माभयपदे शरणं व्रजामि प्रमाणैरगम्यं चिदानन्दरूपं चिदानन्दमीशं प्रशान्तस्वभाषा जगद्भासकं सत् परं ब्रह्म दत्तात् शरणं नमामि सदोपाधिशून्यं गुणेर्नभिलिप्तं परम्परात् जत कारणं कारणानाम् अतीतमेवाक्षरातीतमेकम् परं ब्रह्म दत्तात् शरणं नमामि श्रुतेर्नित्यनित्यादि वाचा भ्रमन्ति स्वरूपं ददीयं नानामापवति यदोङ्कारगम्यं क्वचिन्नैव काले परं ब्रह्म दत्तात् महिम्ना स्वकीयेन तस्य प्रतिष्ठा विशुद्धं अनताद्वैता भावं दधानम् अवाक्यगोचरं निर्मलं निर्विशेषं परं ब्रह्म दत्तात् शरणं नमामि प्रपञ्चातीतं शाश्वतं चादिगुणम् अलेखं विभुक्रोचन कल्याणकन्दं विभुक्ति प्रदकं छेदकं बन्धनानां परं ब्रह्म दत्तात् शरणं नमामि त्वमेव प्रभवे गुरुर्ज्ञानमूर्तिः सत्ते भवात्मीश्वरत्वं च भक्ता च माता परं शान्तये त्वां शरणं नमामि त्वमात्मा त्वरो ज्योतिषां ज्योतिरेव त्वमेव सत्यस्य सत्यस्वरूपं त्वमेवासि गुप्ता प्रपन्नान्तराणां परं भक्तये त्वां शरणं नमामि भवतो तव प्रसादात् भक्तिरैकान्तिके मे गुरुतर भवता पान्मुञ्जन्तं मेन्दरत्वा सपदि हृदि निबद्धा ग्रन्थिर्मयि स्फुटन्तु शरणं मुपगतस्ति देहं कैवल्यदायिनः हे अन्तर्जयिनाथ
सचिदानंद सर्वव्यापी अजरामर नाथ उपाधि शून्य शुद्ध चैतन्य विभु सचिदानंद महिमा प्रभुंक आज्ञा स्थान शुद्ध पुत्र भक्तर प्रभु दुष्कृत निवारण कर समस्त पद विपद उद्धार करते दयामय अनुकंपा लाभ है गुरु ब्रह्म महिमा दयामय प्यायन्तो ममांगानि भाग प्राण चक्षुष तव तव इंद्रियाणि सर्वाणि सर्व ब्रह्मावनि साधनवाहं ब्रह्म निराकर ज्ञानवाम ब्रह्म निराकर अनिराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मानिरतेयोपनिषस्तु सुधर्मास्ते मयि सन्तु देवयि सन्तु प्रतिष्ठिता मनो मे वादे प्रतिष्ठिता भावीराविर्मयेदस्य वाणिस्तश्रुतं मे मा प्रहासि अहोरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि धनवा भवतु अवतु भवतु वक्तारं भवतु वक्तारम् जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम गुरुर्ब्रह्म महिमाले भयादस्याग्निस्तपते भयास्तपते सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः परिमार्गे तप्यं यस्मिन् गताः न निवर्तन्ते भूयः तमेव जात्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसदा पुराणे त्रिदशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निराकार ओङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुर्यं परं ब्रह्म जं वेद तस्मै नमस्ते विशुद्धं शिवं शान्तमद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपं आदिग्देशकालः व्यवच्छेदनीयं त्रयीपङ्क्ति यं वेद तस्मै नमस्ते चित्सदानन्दरूपाय सर्वादि वृत्तिसाक्षिणे नमो वेदान्त वेद्याय ब्रह्मणे नन्दरूपिणे जत ज्ञानातीतं भाति जत ज्ञानादपि निवर्तते नमस्तस्मै चिदानन्दः वपुषे परमात्मने परं ब्रह्म महिमाले भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सूर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः दिवि भूमौ तथा तस्तमे विभो जो विभात्यवभासतम तस्मै सर्वात्मने नमः नमस्ते सते सर्वलोकाश्रयाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय
त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्कारणं विश्वरूपं त्वमेकं जगत्कर्तृर्भ्रातृप्रहर्तृ त्वमेकं परं निस्तलं निर्विकल्पम् भयानं भय्यं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां मोहद्वैपदानां नियन्तृ त्वमेकं परेषां परं रक्षकं रक्षकाणां परम परेश प्रभो सर्वरूप प्रकाशन अनिर्देश्य सर्वेन्द्रियागम्य सत्य अचिन्ताक्षर व्यापका व्यक्त तत्व जगत भासकाधीश पायात पाया तदेकं स्मरामः तदेकं जपामः तदेकं जगत साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवान्नवदीपोतं शरणं प्रजामः वेदकरदा स्वयं ब्रह्मादस्य जानाति न गतिं तां त्वां गतमहं देव स्तोत्रं शक्नोमि बालक त्वत् भक्ति